Akarina gwati mbaruba kithomo ni bonanitie ugwa bwao kumania na kugwa kwa macukuru njorwa gicigone gia Tigania East iria nandi tigarite na aritwa igana bubone butumite obisi ya CDF itongeretwe ni mubunge Mpuru wa Bure gwika micemanio ya ntuti gochwa ntaira cia gucokia nkuma cia cukuru ijimukirimithika katumenyithia nkuruki. Ikwithirite kwina ciuria bibingi na kumakira cukuru iria ciitikene bunene Tigania East na namba nene ya aritwa na kinya mpumi njea iria ciithirite ikiwa kwa kaita imwe kinya ikilasime kochoka kwa cia ndeke ndaitika ingwe na ingi ikiwithia mpumi ciacio buru. Aya kona nkora gukire kithomo mwaka 2013 2017 kithomo gia Tigania East kiari guru ntonda thoma St Cyprian ndi muritwa ku 2010 kwari na 550 by 2013 ira mheshimiwa Mpuru nkumire bari ana ukwima na mwanja Mpuru ayunkuma munya umite 2022 ndi kwa manager mucemani ora twetero yo mbere mheshimiwa Mpuru atiete ana 850 ndetere ndaithira ana 85 ndachimbi bya rira ana mana mwanja na gintu ndi atweto mucemani ongi St Angelas utiwa taichine ethere na ana mana 6 plus yari cukuru enene twita mucemani twethira ana 250 na mheshimiwa atiete mana 6 karamaira tukona ara ni ethere na ana mana 6 twita kuongo twethira mana ili na kwitha kithomo getiania kiwete maru toria mheshimiwa na tatugubithia mheshimiwa atwira twikiurutira mpala ontubu ibo kusilete obisi ya CDF Tigania East amwe na mubunge oguntuko Mpuru wa Bure baraba butheti mucamanio yo mpwe na matali ya dharura kuonokia kithomo kia Tigania East makosa ya Mpuru ko kithomo Tigania East indanje okiria renge hari mo primary school and teachers bonde dayo keleke Mombasa baito karande wichiri na twa baogere kithomo Tigania East na mheshimiwa atwangu yonthe na ibuno ntukona cukuru cietu icanjirite ukira mpala kuwende no ntubu kari tu general ana benu thayethire ni bwina witige bubacokie St Cyprian bubacokie St Angelas bubacokie Nyambene Ngaos bubacokie Rumanthe bubacokie Karama kenda tukire cukuru cionthe turi amwe na bwabacokia bwina obwa bareti egitira kurukiria basari cia kithomo kieguru ire irukiritwe ciitia mbere no ntubu itumi mwanya turere basari cia colleges na universities priority tweri mheshimiwa Mpuru wa Bure no ntwana bwe bakwerecherio thai ana barabangi beto bande school na boarding school sibangite cukuru mheshimiwa atweri twanjire na ana ba universities alafu babangi barura next week iro mheshimiwa yake aku release basari cia secondary schools ende ndenda kuwa basari ra mheshimiwa ku release irwari ise tertiary education ana baraba iki technicals baraba iki colleges na universities na kawa rwari no ntu mheshimiwa ku release kiumia kichi kaitha chieto mwake cukuru mwanya kuende ana baraba thoma ba Tigania East na chiari baraba thoma ithia ana universities na colleges ireni ana benu ba ile poto cio kuma Alhamisi na Jumaa sasa una school next month ana bachoka ningwa mwene nkareta na nteto mamwati ongosi yakwa ningwa mwene nkareta na muritwa aitara ive marito yao yonde utiokora tiu amona boiba menerete mutaratara yo kweya na basari cia county ya Meru ana baba apply te basari Muthara ward wa apply ta ana ngirinya na mana 5 kirekondi iri ara obichine ya MCA lakini ana bero basari bero ana mana 50 kuma ke 850 kuma ke 4500 okora criteria tumere ke kundrop ana kuma ke ngirinya mana 5 mwa choka mana 850 utiwa Tigania East biasi yawe itakinyire milioni ana yele lakini batwe twega more than 40 million ara yele ananganira ngiri 70 thubuku batwe twananganira almost 400,000 thai tubekirite 850 ngiri emwe maana 850 lakini muntu akaomeria akakaruma general yote makosa antwa MCN kwa power ekumekana kangania ni akia kana kangani na kwere kana kangani edena ina pa moyo lakini bato siomba ate muntu arumegembe akia kwa administrator ndene ya area Muthara kwambekana loi akamekana kala mpala lakini muntu werie na kumenya
Muntore na mpara. Ate mwana kauma ata administrator kauma tiania akaita gembe akamanto ya gembe loi. Nkiripotera Werũ TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika.